Kajing puli na kitab jing panpaw kalanong kabaningkong kadekot kabaningkong hadu basaw kalanong baar baningkong hadu basan. Kajing panpaw Jisu Kris ya kabaw blay laay hau knang bangin pen I haki syakri jung u ya ki ai ki badai banja syan. Parula panpaw ya ka da kabapha ya lau angel hau syakri jung u Yohanes. Balayang sakhi ya ka ktien ublay badia ka jing ai sakhi jong Jisu Kris da ka ba uya tho lut kat ya ka ba ulio I sok utaw ba puli pai ba ya ka ktien jong ka jing ya tho lupa bat sok kito ki ba syashkor bat ki ba sumar ya kata ka bala tho haka namar kaya balabu kalajan Yohanes hakih nyeu balang ki badon ha Asia. Kajing ay api bat kajing sok nauta balong bat ubalalong bat ubon sawan bat nakih nyeu mensiem kibadon hakamat kaket jong u ngalios ngeu bau trayu ong hanga hau angel jong kau kabalang ha Ephesus totho kikitien jong ta babat ya kih nyeu teli ki klur ha kati kamon jong u utaw bayad habdeng ki nyeu teli ki ding penyeng syarak kibada kaksiar ngatib ya ka kam jong pi ya ka jing trei sutom jong pi bat ya ka jing sya satar jong pi bat kumno ba phin la sya ikiriu dakat henry pila tenju ikito ki bakhot yalade ki apostol henry ki bomdai satia bat pila lam ba ki dei ki balam ler ngatep ba pikit da ka jing ya sya bat pi sya sutom na ka banta ka kerteng jonga bat ba phim pat ngau telor mensim Henry ngadon kani persya ipi bapila ino e kajing e ke bapila don nengkong menengkong to kan mau kan diang e kata kekerdan na ke bapila ham to kala ke bamut batole ki ka mabha ki bapila le menshua kaktien jong utrai Kajing puli na gospel bakut kat kum Lukas kalenong kabakat pra kadekot lai pusan adu saw pulai. Kalajah bau Jisu lapoi jan Jericho paladon wei briu ba matla basyong harul enti berla ap krong badah bau lius ngawi pai ba bayat nang taw la kali ke ei kabalajah Kilay tu iu Jisu na Nazaret udang yat nang ni tiula pertajam ko Jisu ko konu David to isn ayanga tikitu kibayat ya kamat kila kentet iu kia ong iu ban sengap jar Henry ulanang kam pertajam penban ko konu David to isn ayanga kum tahu Jisu la sange bot lapha banwan lam yau tahu matla syau bat endau lawan hajan ula kaliu pikwa ngan le ayu na kabanta jong pi Ula jubab ku try ai bangan la ban iman. Ti ujisul ong hau to iman. Kajinget jong pi kalapan ko ye pi. Bat mar kum ta ula iman. Bat ula buat yu uda pendon buram yu blay bat baro ki pai ba. Haba kilo iya kata kila yaro yau blay. Ke gospel jong try.